Мин хатын-кыз. Сәлем, бөтәгез гәләтеп башлап киттем бүгінгі сығаралышты. Сөнки бүгін біздің менән. Сәлем бөтәгез гәлә. Хаумыһығыз, Әлия. Хаумыһығыз, бөтәгез гәлә. Сәлем бөтәгез гәлә. Бір кім тұрғы мен жвачкамда. Халайымда, офитер, хар, мынауында. Все болды. Мин һине башкирская домохозяйка дип беләм. Блогыңды қарап һинем қатқансы көләм. Ысын барлыкта булай тормышта кем ул башкирская домохозяйка? Үҙең менән таныштырып кит әле. Ысын барлыкта мин шул башкирская домохозяйка инде. Өйдә отырам, на самом деле домохозяйка мин. Фамилияға дисек те. Фамилия менің Шайхлисламова. Миләүшә Шайхисламова. Әйе, белеп қойығыз. Миләүшә Шайхисламова, башкирская домохозяйканың исеме. Хәзер мин дә белдем. Һинең һамак популяр, шунда мына ихлас блог алып барган башкорт блогерлар арасында минең уйлавымча юк. Шунда зур аудиториялы, хәтта башкорттар, татарлар, урыслар минең уйлавымча бөтәһе лә карай шикелле. Нисек барлыкка килеп сыкты ошо блог история развития тветейм микән? Нисек касан башлап киттегез? Оның туралы мен әллә күп һөйләгәнем бар. Мин башта WhatsApp'та группа бар, тугандар группаһы. Двоюродные, теге братишкалар утырайын, сестренкалар. Мин көндә шуларга видео төшереп ибәрәйнем. WhatsApp'та теге обычно бер-беренә видео ибәрәләр бит инде. Мына сәлам иптәшләр, тавык баштар, дип тегеләр. Улар минең тугандар бит инде. Мин алардан шай көләм. Мин самый старший вообще бүтән яктан, двоюродныйлар яктан, ике тугандардан. Шан мына мен әйтәм, коймак куеп берәйем, тәмди, сәйсәбез әйдә килегез. Шуны һәммә видеолар ибәрәм, я бейеп ибәрәм шунда. Шунын тегеләр бер туган кызым әйтә инде, Миләүшә апа әйтә инде, нимештә пингелте WhatsApp'та эфирды засоряет тәһәң. Без бында информация делимся вообще-то. Һинең дурацкий видеоларың бында куйма әйтә инде. Ана Instagram создавать та шунда куй. Без карарга теләһәк, инервизә карарбыз әйтә инде. Ну шул мен Instagram создавать еттім де хала баштаным, туғандары сүнгіне. Шунан хуң бір күн, оказывается, сірлі 102 паблигі менің бір видеоны алып қойған. Шу аладушки тұрақында. Мұна мен етім аладушки тамды, деп ашайын бетенді. Шунан хәдір түгінді, көшілер мені бұқтап ядып өткендер. Хин өйдің, химіз аладушки химақ, еще аладушки ашап тұрағын, тегілей бұлай. Шулай етіп башланып кетті. Шунан мен аптыраным, кеше миңа ядыла баштаны. Шул видеонан ху. Мен айтам, "Оста, кеше ядыла." Шунан ху котым үстү, мен айтам, "Тукта, страницаны вообще явайым" тип, әйе. Ну шайтып киттеләр барды инде, яйдап. Шунан еще серлегә ядып, әрдәштем, мен айтам, "Һидимиштә менің видеоны алып куйгансыгыз вообще, хорауһыз" дим тегеләргә. Шунан ярай серле, кстати, молодец, вообще миңа тоже рахмәтлемен. Ол вообще мына, кстати, бүтін блогерларды поддерживать та, башқұрт блогерларын. Ол меңе әйтті енді. Бик қызық түшірәгіз, бет һеҙҙең һымаҡ түшергән кеше юк, нишәп һеҙ хотите, енді, чтоб видеоларды ҡуймаҫҡа тейінді. Ну, шайтып, һөйләшеп, шан башлап киттем, шайтып. Ну, уйламағайым, что алай популяр булыр, тип, вообще уйламағайым. Мен шу үҙем өсөн, туғандар өсөн генә, тип. Шай башлағайым. Сап әйтеләр дә инде, берәй нәмән теге рәхәт кенә, еңел генә эшләне һинән киләлә сыға, тырышып, тырмашып төстө эшләнде. Ну, значит, ядмаган кешегә. Уңмаган юлды кылма тигәр дә, тырыш, хоть әлдә күпме килеп сыкмай, и всё мына. Шулай була бит инде. Значит, ул һинең юлың түгел. Значит, надо свернуть икенче юлдан китергә. Мына баштан әйтәң бит инде, хейтердар теләһә нәмәләр язалар, әрдә нитәләр, көләләр дип. Башта нисек булды? Күтәрә алдыңмы, әллә әрләштеңме, үсектеңме, әллә көлдеңме? Реакция нинди булды шу беренче теге хейтердарга язударына кешеләрнең? Юк, мин бер вакытта әрдәшмәнем дә, ирешмәнем дә, насар һүҙҙәр дә яҙманым. Единственное, мин гел яҙайным теге, хәҙер дә шулай яҙам, оҡшамаһа ҡарамағыҙ. Отписывайтесь, заблокируйте, и все. А бер вакытта ла теге бук менән буҡлма тибәләр бит инде. Мин алай итеп нервымды бөтөрөп утырмайым. И вообще директка яҙһалар, вообще мына бер-ике насар һүҙ яҙһалар инде, бер-ике насар һүҙ түгел, бер нисәк сообщение ебәрһәләр, бер 2-3 штук, допустим, насар ебәрһәләр, мин уже һөйләшеп тормайым. Сразу блокировать итәм. Ә нигә мин кешеләргә үҙемдең мына позитивты биреп утырам, кызыклы вайндар төшерәм, мин же делюсь позитивом, ә улар миңа обратная связь негатив бирәләр. Нимә миңа кирәк ул?
Мен өзімдің энергетикамды бүтіріп отырға. Шоға мен тотамды сразу блокировать етем. Ол язышқан хайын, хин өзіңдің нейінді бүтірәхің, настроениеңді бүтірәхің. Шоға бетінде. Зачем мне это надо? Тотамда мен аларды блокировать етем да, и без проблем. Мен әлі рахат, аларға рахат өте. Аларға рахат бекен білмей. Но проблема жоқ. Проблема жоқ. Тегіне проблеманы решать етем. Менің ойлауымса, Башкирская домохозяйка ол сынапта феноменаль шынды бір көрініш, сөнке біздің башқұрт атын қыздар көбін сәттіге тыйна, қойылсан, кеші неме айтады, деп қарап тұра бетінде. Мына шул хүздерді, шул стереотиптарды еміріп келіп сықты ол башқұрт домохозяйка сынапта. Мына шо несік электен бар инеме, әлі мына блогер булам деген тілек мінен келіп сықтығыз ма? Әлі ол үдігіздің шой табиғаттан берілген көсігіз ма? Жоқ, мен әпәттіке айтам бетінде, менің артқан худ әпәттіке. Что за худдыр енді ол? Урыс худы енді. Мен блогер болам деп, хисті ойламаған, шу случайно ғана келіп сықты, айтам бетінде, шу WhatsApp'та еверіп видеолар. Андай тілегім жоқ ені, мен вообще блогер кім екенді білмейні. Менің даже инстаграмда страницам жоқ ені. Бар ені, мен иногда фотолар қана қойайным, и все. Видеолар қарай білмейнім. Кіші неме ішлеген қарамайным. Вообще полностью бір неме білмейнім инстаграм тұрағында. Мен өдім инем, туғандар үшін фото қоям, туғандарымды қарайым, и все. Қалған кішіні біріні қарамайым. Мен блогер кім екенін даже білмейді енем. Яғысы шулай, ұсым. Шулай. Мұна хәзір яйда біле баштаным. Шу, блогер кім екен дем бұл. Қызық ма блогер болу оқшай ма? Плюсы, минусы твейтейм екен? Ол мене көңіліме ятқан іш. Көңіліме ятмаған болға, мен түшірмәсенім. Несіге айтырға. Башта, мен бір ел вообще реклама ішлемейнім. Тек вайндар, нейдер гына түшірейнім, и все бетінде. Даже ойдай тұрғайым, әр реклама ішләхәң, ол будет восприниматься іш шымақ. Шының үстін, мен не хотела рекламой заниматься вообще. Думала, менің блогым, меня келтірге тейш қанағат, кешілерге келтірге тейш қанағат, и все. А реклама башлахан, уже будет как работа. Тип, ойлап, мен вообще реклама ішләмейнім. Шынан хоң, менің ирім угрожать етіп меня. Усын, хинті, если нейті, а то ішке сық денейні, конечно. Реклама ішләмәхан. Весомый аргумент. Мен үйде ятам бетінде, рахаттанып, ақшам өсіп деген бұл. Диванда сериал қарап. Сонан хоң, реклама ішлей баштаным енді. Немеге хөйлей баштағайым? Неме тепелей баштағайым? Блог тұрағында хөйлешенеге ер бары-бір. Пофиг деп. Сөйлешкен. Менің блогым қанағатлық мие келтірі. Әгер де мие қанағатлық келтірмәға, мен блог алып бармақсенім. Бана шуны ғынайды. Блогты өстірерге, развивать тіптігі, популярны етерге көз, ақса халынды ма, әлі өдіша еңілгіне келіпсіз? Жоқ, мұна көптер аптырайдар, хорайдар, реклама алдығыз ма, көп блогердар бір-бірінен реклама ала. Икінсі пабликтардан алалар ветінде реклама, гифтарда участвоветтелер ветінде. Мен бір вақыттала реклама бір кімден алманым, и гифтарда участвоветтмәм, өдінен өде кетті. Нашылай. Тіпті Аллаға шүкір енді. Демек, мұна бұл снапта өдіңдің юлың бұға, язған бұға, рәхат кені келелі сыға деген. Шулдар енді, мұна подтверждение вот этих слов. Дұрыс. Сүнки, қайбір кішілер бет, анахан шып қарайдар, банахан шып қарайдар, келіп сықмайды. Демек, неме еңіл, неме рәхат, неме қандағатлық келтірі, шыныңман бұлшырға керек. Шыныңман бұлшырға керек. Мұна ысын бет енді, кіші тұрыша енді бүтін ақсағын, көссін, хала, бармайлы все мұна. Бармайды енді, немештетті хан. Кіші мұна ошы әйтімде бар бетіндегі, тұрышқан ташқа қазақ қаққан. Может, ол да дұрыс айттым. Хоть, если хинекі түгіл екен, хинің язмышың түгіл екен, хоть хин әлі көп мұ тұрышы біте? Келіп сықмайды. И ол ташқа қазақ немеге да? Неге бәрі? Ташта қазақ та керек ме бізге? Немеге адалап қатып отырырға. Дұрыс. Машалды. Демек, кімдер адалап юридер, бар бет әйтім, лошадь сдохла слезть деген хама. Барма екен, значит, таштағы да екесіне мән тұтынуғыз, и так тоже можно. Можно. Меня вообще был оқшаны, лошадь сдохла слезть. И так понимали?
советтар бирге яратмайым тиң бит инде шулай булгала мына үзләренең теге үзләрен блогер итеп күрһәткеләре килгән нимәләр эшләп карарга тырышкан хатын-кызлар куркып, оялып, теге базнат итмәй йөргәндәргә нимә әйтер хүзең бармы? Мына как вдохновить? Мына Әлия, һин үзең вис уже әйттең. Куркмагыз, оялмагыз. Вот самое главное шул, потому что безнең не башкорт кызлары нык оялсан бит инде. Нык тыйнак, оялсан. Шуның аркаһында күп теге проблемалар. Мына действительно ысыншай бит инде мына. Күп проблемалар шул безнең оялсан, базнатһызлык, тыйнак булыр аркаһында сыга. Мин шайтып уйлайм. Мына тем более мына һин блог башлайһың икән, әбәтәй. Һин нимәндәй блогер булаһың, если һин оялып йөрисең. Базнаттың юк икән, куркаһың икән. Һин, конечно, һин бернинди дә блогер сыкмай. Һин даже башлап та карамай, если һинең шундай качестволарың бар икән. А если һин хочешь перебороть себя, мына мин күпме тугандар, кайһы тугандар тоже башларга уйлары бар ине, дуслар теге. Мен әйтәм, без оялабыз ди. Мен әйтәм, һин оялһаң, иң тәүдә үзеңде генә өйдә төшер. Мына мин тотам да тоже үземдә иң тәүдә өйдә генә төшерәйнем бит инде. Как-то барыбер һиңа теге кыюлык өстәй. Үзеңдә иң тәүдә төшереп йөрәң кирәк. Мына өйдә йөреп атаң йөрә. Ай, мына мине һәр төшемдә юам да хәзер сәсемдә тарай, мына сәсем куркыныч, тегелай булай. Хәтта иң тәүдә шулай үзеңдә өйдә бүрүдең булганда төшереп, шуннан һуң карап, уй, калай куркыныч, яра яңадан төшерәп дип. Мына хәтта шулай өйрәнер кирәк. Тренировкага. Әйе, барыбер мына шулай башлар кирәк инде. Если шул хәтлем кешене ояла икән, иң тәүдә үзең генә төшереп, мин шулай уйлайм, белмәйм. Минеңсә шулай. Калгандар, мин бит профессионал түгел. Так что тем более мені блогта әле 2 елда olмаган алып барганга. Нисә кеше хәзер? Бүгенге көндә түгел нисә кеше? 168. 2 ел эсендә бер реклама хәлгифе 168 мең. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Күп мен Менің подписчиктарыма рахмет. Пользуясь случаем, можно, да? Конечно, можно. Пользуясь случаем, кадерле подписчиктары, мен хәзер хәтәрнек яратам. Алар вообще нык мощная поддержка менен. Һез белһәгез нисек алар мине поддерживать итәләр. Мин даже авырып бер көн сториска сыкмаһам, алар миллион сообщений, Миләүшә апай, һез кайда булдыгыз, авырып киттегезме, хәлдәрегез нисек? Мына миллион сообщений шулай килә. Шуның өчен мин шул хәтлем нык рәхмәтлемен кадерле подписчиктарыма, шундай мощный поддержка өчен. Тормыш иптәшеңнең поддержкаһы бармы? Башта нисегрәк реагировать итте? Әрләшкән моментлар булдымы блог өчен? Нисек бул гаилә эсендә блог турында? Булды, башта яратмай ине, вообще нык яратмай ине теге төшергәндә. Аны төшерһәң вообще капец яратмай ине инде. Төшермә, тегеләйтмә, булайтма дип. Адак ана шул әйтәм бит, 1 ел үткәс, яйдап теге ярты ел үткәс, уже теге подписчиктар яза башланы бит инде, поддерживать итеп. Шунда ул уже күреп, мына күпме кеше язганын әйтеп, әдрәк смягчился инде. Шунан һуң 1 ел мына үткәс, әйтәм бит, реклама эшләмәйм дигән бит инде. Ул ана шул реклама эшләмәһәң эшкә сык тине бит инде. Мин курктым, эшкә сыккым килмәй, мин вообще ялкау ябыл. Шаяртам, вообще-то мен шаяртам. Шунан һуң шул реклама эшләй башлагас, ул вообще хәзер мине нык поддерживает. Иреп төштеләр инде. PR-менеджер. Ул хәзер на самом деле минең менеджер. Блогка 2 ел гына тиһең бит инде. Блогка тиклем, ниме бар? Блогка тиклем, мин вообще яңрак кына эштән увольняться иткәннем. Мин детский садикта повар булып эшләйнем. Представляете, кемдер белмәй, мин повариха диям. Бөтен поварларга сәлам. Мына уйлап караһаң бит, мына шундый потенциал, мына шундый эстәлекле кеше, бәләкәй бер садиктың, бәләкәй генә бер столовыйында йөргән интегеп дип әйтәм икән. Юк, интегеп түгел, миңа охшайны, минең эшем һәйбәт, миңа охшайны эшем. Вообще, безнең коллективта һәйбәт инде. Миңа нык охшайны эшем. Белмәм, менә нигә миңа охшайны ашарга бешерергә. Вот, шулай.
Демек, қайда ғана бұлһаң да, сенің ішің өзіңе ұқсау шул инде иң мөһиме. Самый главный үзеңнең эшеңне яратырга инде. Әгәр дә һиңа әйтәм бит инде эшең канагатьлек килтермәй, үзегезне теге мәҗбүр итеп эшләп йөрмәгез, гомер кыска кына лаһың. Ысын уйдаһаң бит инде, һин бүген барһың, иртәгә юкһың. Кайдан беләһең инде? Менә мин сыгып китәм, менә кайтам дип, мине машина тапай. Аллам хакка тәвбә. Шуның өчен гомер кыска кына бит инде. Үзеңнең яраткан эшең менән заниматься итеп калыр кирәк. Заниматься итеп башкортса белмәйбез була. Шөгыльләнеп. Шөгыльләнеп, яраткан эшегез белән шөгыльләнеп калыгыз, достар. Качестволар турһанда әйтеп киткәнек бит инде, оялсам булды, һинең баҙнатың булманы, һине тығылыптан да йөрмә тип. Менә һинең үҙеңдең нинди качествоң, һин үҙең холҡуң менән нинди кеше, менә шулай һинеке һамаҡ шәп блогер булыр өсөн эстә нинди кеше булырға кәрәк? Мин слишком громкая, тип әйтәм русса. Башҡортсаға әйҙәндер нисек була икән? Мин бик ҡысҡырыусан ҡатын. Тауышы күр ҡатын. Бик тауышлы ҡатынмын, бик көслө тауышлы ҡатынмын. Русса әйтһәң инде слишком, әйтәләр, громкий человек дип. Мин громкая, үҙемде шулай тип уйлайым. Шуның нимәкәй, мин стараюсь инде позитивта булырға. Әгәр дә инде минең настроением булмаһа, мин үҙемдең настроениемды үҙем күтәрергә тырышамын. Потому что кем һиңә килеп настроениеңде күтәреп китһен? Менә кем? Менә һинең юк настроениең, утыраһың. Ой, берәүһе минең настроением юк. Һин берәүгә кәрәкмәйһең. Һиңә берәү дә килеп һинең настроениеңде күтәреп китмәй. Шуңа мин тырышам үҙемнең настроениемде үҙем күтәрергә. Мин включать там яраткан музыка веселый, бейеп алам, и сразу минең настроениеларым күтәрелеп китә. Шуға мин позитивный кеше инде, шулай дип уйлайм. Шуңа, еще нимәкәй, мин бупылдак. Шунан шу мин эшсән. Мин хатарнык эшсән кеше. Шу. Блокта дуры эш бит инде алып барып. Менә күп кешеләр уйлай, что теге, нимә инде? Төшерде халда, ята шунда бөтен, анда йөри, бында йөри, ашап, эсеп, рәхәтләнеп, дип күп кеше шулай уйлай. На самом деле, ашап, эсеп, төшереп йөргән это большой труд, достар. Юк, ысын әйткәндә, труд. Ныҡ труд. Кемдең уже менә теге страницаһы инде раскрученный, подписчиктары күп, без конца теге стористар һалып барһаң, анда уже ныҡ эш күп инде. Шулай. И подписчиктарың барыбер обратный связь бирергә кәрәк бит инде. Ул тоже ныҡ ҙур эш. Менә теге ваҡыт бер мәл беҙ анализировать иткәнек, көнөнә 10-15 мең сообщение килергә может миңә. Мин шуны стараюсь обрабатывать итергә. Уны бит обрабатывать итергә әллә нисә сәғәт ятыр кәрәк. Ул бер көндә һин бөтөрмәйһең аны никогда в жизни. Уға тоже кәрәк. Менә мин ишеткән бар, вообще күп блогердар менән общаться итәм. Олар әйтәләр, без яуап бирмәйбез, һирәктәр генә әйтәләр, яуап бирәбез дип. Мин не могу яуап бирмәскә. Нисек инде кеше һиңә тырышып, тырмашып, матур һүҙҙәр яҙған. Нисек шул кешегә яуап бирмәйһең? Минең, например, совесть не позволяет. Мин стараюсь вис яуап бирергә. Өлгөрмәйем, честно говоря, мин өлгөрмәйем, но тырышам бөтәһенә лә яуап язырга. Бәлки шул теге секрет успеха дип әйтәм икән, шул һеҙҙең кеше йәнле булып, һәр береһенә обратный связь биреп, ихлас булыуы да шундалыр. Бәлки шундалыр, мин белмәйем, честно говоря. Төрлө блогердар бар бит инде, менә спокойный, интеллигентный, матур ҡыҙҙар. Менә миңә яҙалар бит инде. Сәсең бумала башмаҡ йөрөйһөң, сәсеңде тарап ал, ҡурҡыныс дип кейенеп алғанһың, һәпрәң ҡуйылып, тип менә шулай дип яҙалар бит инде. Шуға әйткем килә. Менә кемгәлер оҡшай шундай типаж. Кемдер яратып ҡарай. Ой, был үҙебеҙ. Һин бит инде иртәнсәк матур уянмайһың да. Мин шуның өсөн мин төшөрәмен нисек бар. Менә мин торам да, сәсем таралмаған, битем юылмаған, кирпектәрем йәбешеп бөткән. Шулай итеп төшөрәм. Кемгәлер ул оҡшай. Кемгәлер оҡшай менә теге икенсе типаж менә блогердар. Алар матур дип әҙерләнеп, прическа эшләп, буянып, кейенеп, матур дип йомшаҡ һөйләгән. Кемгәлер шундай блогердар оҡшай.
Так что мына әйтеп булмай бит ул теге нисек мына неме аркасында һеҙҙе ҡарайҙар мына яратып. Кемдер мине ярата, кемдер мына шундай блогерҙарҙы ярата. Һәр бер кешенең үҙенсәлеге булырға тиеш бит инде. Шулай бит инде. И теге подражать итергә берәүгә лә кәрәкмәй. Мына что-то в последнее время ошо дип һөйләй башланам теге. Кул менән. Политика. Политикага китә башланым шикелле белем. Моны ул айтып теге һәр бер кеше үҙенсәлекле и шулай булып калырга тиеш. Шулай. Блог башлайһығыҙ икән, һеҙ бына спокойный не икән. Ана Миләүшә апай громкий, ул шулай былай, туҡта мин дә шулай итеп ҡыланһам, кеше мине ҡарай, тип уйҙарға ярамай. Бәлки һинең үҙеңдең изюминкаң бар. Мына башла һин должен опираться на те качества, которые вот у тебя самые лучшие в тебе есть. Вот шуға операция итеп башлаһаң, бәлки кеше именно шу етмәгәндер кешегә. Мына һинең бер изюминкаң, и бәлки мына кешеләргә именно һинең изюминкаң етмәгәндер. И как выстрелит, шавете инде. Шулай. На снапта Инстаграмда һуңғы йылдар теге успешный успех, все такие идеальный, красивый, һаланып, хайпанып шундай ғаналар. Мына һинең страницаңа килгәндә һинең теге яңы һулыш дип әйтәм икән. Снап таралмаган сәс булһын, юылмаган бит булһын, заправителмаган постель булһын. Мына ысын көндәлектәге тормыш шулай бит инде. Мына теге успешный успехта ҡарайың да, ой, булардыҡы шулай минеке генә насар дип уйлайың. Булар ҡарайың да, ой, мына шулай кешенеке лә шулай икән, ҡалай күңелле, ҡалай рәхәт дип позитив, еңел. Шулай. Ҡайбер кешенең страницада инеп сығаң да, хатта теге ой, алам, был минең тормошымның бернинди дә мәғәнәһе юҡ дип уйлап сығып китәһең, ҡайғырып. Һинең страницаңа инде һинең шаярып, көлөп, ҡарап, дәртләнеп сығып китәһең. Снапта мына кешеләргә шундай башкирский домохозяйка кәрәк булғандыр инде, һауһағандарҙыр инде. Мына действительно, инәһең дә бит инде. Теге күп блогерлар на одно лицо һымаҡ. Теге башҡорттарҙың араһынан әйтмәйем, урыҫтарҙың араһында теге бар бит инде блогерҙар. Алар все теге инста теге самки тиҙәр. Вис матурҙар, бөтәһе матурҙар. У них стористарын ҡарайһың, один в один вис бере стористар. Мана матур кейем, матур буянған, матур ресторанға барған, теге тусовка, подружкалар менән ха-ха-ха, хи-хи-хи, теге бер стористар. Именно мен ҡарап сығам, мен хәҙер начала анализировать, миңә хәҙер ҡыҙыҡ була баштан, теге ҡарай баштаным крупный блогерҙарның стористарын. И улар один в один береш оҡшағандар, представляешь ма? Минең ятҡан һүҙем представляешь ма? Представляю. Бөтәһенеке һамаҡта булһын, матур ғына булһын, культурный булһын тип ыҙалап ултырмаҫҡа. Конечно. Нисек бар шулай? Ысын. Ысын барлыҡ. Ысын барлыҡ. Вот это я настоящая. Я настоящая. Маска киеп йөрөргә кәрәкмәй. Ул бит маска киеп йөргән кеше бәхетһеҙ дә инде. Мына допустим, тоталар да бөтәһе лә стористы төшөрәләр теге ни менән фильтрҙар менән. Ул ҡарайһың ҡыҙ, ул даже егеттәр фильтрҙар менән төшөрә, представляешь-ма? Мин аны ҡайҙан белдем? Бер егет минән реклама һораны. Хәҙер тегене ҡарайым бит, стористарын, нидән теге посттарын, матур егет. Шунан теге миңә килде. Килгәйне, мин аны таныманым. Даже егет кеше фильтр менән төшөрә. Битте теге минеке һымаҡ прыштағы баҫҡан тегене, теге стористарда бер прышы ла юҡ, шундай матур егет. Представляете, бөтәһе лә шулай хәҙер фильтрҙар менән төшөрә. Ҡыҙҙар да инде әйтеп тораһы ла юҡ. Нимештәп, мне кажется, это үҙеңде, это какие-то комплексы, үҙеңде яратмау. Мына һин үҙеңде яратмайһың, и хочешь казаться красивее, и төшөрәһең фильтрҙар менән. Шан һоҡланып ҡарайһың, ой, мына мин матур. Өтәй. Һин бит матур түгелһең. Үҙеңде яратыр кәрәк, һин какая есть. Ул теге маска менән образ теге барлыҡҡа килде, һин ана шул образға күпме энергия һалырға кәрәк. Бөтөн булған тормошоң мына шул образ аша йәшәйһең, ә үҙең йәшәмәйһең килеп сыға инде. Шулай, живут чужой жизнью. Это же не они. Шулай бит инде. Шулай, снапта. Ул фильтр менән вис йәштәр төшөрәләр, это кошмар. Үҙҙәренән үҙҙәре оялалар. Как можно үҙеңдән оялырға? Мына мин никогда в жизни үҙемдән оялмайым. Мин даже мәктәптә йөрөйнем, самый химия дине, миңә башмаҡ, әлләмәкәй тип исем ҡушалар ине. Химия баҡа. Но мин никогда үҙемдән оялмайым. Белмәйем, кто это мне привил, может, олатаймы, өләсәй привили микән. Мына мин оялмайым үҙемдән. Белмәйем, нисек алай килеп сыҡҡанды.
бүгінгі күнден тибетем екен. Айттым бетінде проект неме тұрғанда несе екен. Мына кішілерден опрос алғайны көп кішілер біздің өсін үлгі болып, Милеуш апай Башкирская домохозяйка тұра типеділер. Сонки мына Асап үлгі болырлық кіші хин. Мына шундай мына қадіртігі жауаплы урын тибетем екен. Нинди уйдар? Немеге хині хайлайдар деп уйлайын, уйдың нинди қарашың? Мен ябай болған арқағында мен етелердер. Көңілі ябай болған арқағында тартылалардыр мен шайтты ойдайым. Шуға үлгі тип хайлағандарды. На самом деле позитивный кішілер бет әд Осындай енді. Хәдір кіші бірліме бұға илап, халдары бөтіп, бұпылдап, шайтып кіші теуіп тұрады енді. Мас шул мен теге позитивный болған арқала мені үлгі тип байлағандарды деп ойлаймын. Потому что позитивный кішілерге көбірек тартылғалар. Шайтып ойлаймын. Бұл әлбетте теге зор шундай теге жауаплы іш хамақ, ләкин несек бараң шулай болып қал, біз енді шулай яратабыз. Шулай без комплексов, ихлас, ысынап та өрәнгі келе, мына мен өдімді блог алып барамын, бәлекеген өдім өсін. Қайбір вақыт ысынап та бір әйні махалам деймін, ярай қой, ярай халмайым, немештемейм, бар комплекстар да бар, өдім оқшамаған вақытта бар, ол кімге гараг ұлты ойлаған вақытта бар. Өдіңе керек, мына өдіңе керек екен, тілек бар екен, ішлер керек. Тілек yok екен, ішлемет керек. В первую очередь ойларға теші өдіңді. Кімге керек ол түгіл, менге керек ме, менге керек ме деп ойларға теші. Если внутренний ответ менге керек дейі, ішлер керек. Кішілер үсін, в первую очередь, тұрышырға керек ме, еңтіде өдің үсін тұрышырға теші. Шулай дейін? Шулай, ысынап. Әлі, мен шай ойдайым. Мен мына бірнесе ел ілік ысынапта кішілерге файдалы болайым, мына шулай кішілер үшін іштейім деп іштеп қаранымда. Қанағатлық келтірмей. Ішлейім, ішім қанағатлық келтірмей. Қадыр мына ошы проектыла мен кіші үшін ысынап әйткенде кіші үшін ішлемейім. Әйінді көптен ойлап қалған, өдімәтігі цел, мақсат етіп қойған әмәлерім бар. Шуларды өдім үшін ішлей башлағайынып, келіп сыға башланы бет ғын. Ана шулай, мына мен әйттім бейт, қанағатлық келтірген ішмен заниматься етергерек. Ең төді өдіңе оқшаған ішмен. Шулай дейінді. Она айтылар да хонтуга, если ты сам себя не полюбишь, никто тебя не полюбит. Шулай дейінді. Шунысы ең төді хин өдіңді яраттырға тейшін, өдің үшін ең төді іш башларға тейшін. Шунан хоң уже қалғандар хиңе патчан ұтса. Мына байық әткенің бетінде, мен өдімнің көңілімді өдім көтерем деп. Кімдіңдір ондай мүмкінселігі жоқ, ондымнатыға табиғат мәнін халынмаған. Настроен түсіп көңілхеді ерген вақытта, бәлкі шундай сеттен ярдам характерді. Бүгінгі біздің хинің мән сөйлеші өбіт, ол кімбі сөндір терапия. Оялып, өден яратмай, қабыл етмен комплексовать отырған кіші, хині қарайды, шулай екен, хәдір мені аңланым дейді, ысынапта, әлігі моментта бәлкі хин кімі сөндір психолог болып сығып болтыраған. Ысынапта шулай. Бәлкі мотиватор. Мотиватор, кімдіңдір әйткен өден примерін ешетәхіңді, башта бір нәмә орынна шыл дедіп орынна олтырала, яйға халынып кетелі бара тұрмышы. Ысынапта шулай керек. Біздің бүгінгі әңгәменің ысында мақсаты шул. Кімге неме етмейрек тұра, хинің аша еткірерге теген. Анладым. Мен әлі көптеме етмей, мен әлі еткірерге бірейген. Шулай етішмегендірек бұған, әйеттейін бұл. Мен әлі етішмей деймі. Тұрмыш көңіліне деген. Етішіп кені теккені байлайтып отырды, хинен көңілдір о. Көңілхет. Ешәхін етішмегендір деген. Ешәхін етішмегендір. Айтәлі мене, бүгінгі күнді өдің алдыңа қойған бірінде мақсат, зор қиялдарың бар ма? Қайда антылып, қаяққа кетіп бараң? Мен ысын әйткенде мақсатым жоқ, бір вақытта болмай тұрған шай менің мақсатым. И қиялым тоже менің алай жоқ прямо. Әлі мен мына бүгін бар күн рахаттанып яшайым, рахаттанып тіпті қуанам бұл күнге. Улайтып мен никогда планы на будущее төдімеймін бір вақытта. Хәдірді төдімеймін. Әлі.
Білмеймін не алай. Очень популярная фраза. Момент здесь и сейчас. Мына демек шу как раз шул момент здесь и сейчас-та яшәгән кеше. Бүгенге көнең мен куанып, шатланып, күңел асып, канагатлык кисереп бер яшәпчекә таңда рәхәтләнеп. Әйе. Ну пландар миңа укырга менә бер айга пландар. Шунда бар керек, шайтыр керек. Ну хыялым, шундай теге мечтам, теге хыялым шантаган нимәкә әле булды онтым. Цели, идеи какие-то немелерне. Әйе, максатым теге хыялым юк минең. Алай кеше, конечно, Аллай худдарды яратмай, какой-то бесцельный кеше. Но бесцельный кеше тоже булырга тиеш. Они обязательно цель булырга тигән, что ли, в жизни. Аллага минең цель тип теге балаларымды аякка бастырырга, тоже своего рода цель бит инде ул. Ну, балаларымды аякка бастырырга, олата өләсей бултырырга, алардың внуктардың туйдарында йөрергә алһын. Менә шул минең нинде прям теге хыял цель дип әйтәм инде. А теге кайбер кешеләрдә кем, вот у меня мечта там жить там на берегу озера, там в глухом лесу, или мечта стать президентом, или мечта стать суперзвездой. Минең аның хыялдарым бер вакытта юк әле. Хотя мин артист булырга хыялланайны бала сакта. Артист таһаң хәзер. Настоящий, самый настоящий артист. Бер бар ат кабанга артист. Бүген һин хыйыр кабанга артист. Точно шулай. Точно шулай булды. Әсендә уйлап караһаң теге менә материал цель максаттар теге үй, машина тегеләй булай, уныһы теге ул өстен генә. Кешенең ысын үзенең теге менә күңелендә яткан максаттар исмап та гаилә, балаларны үстереп, шул яшьләрдә күреп, имин тормышта күбрәк кешенең хәзерге максаты бүгенге көн менән бәхетле, канагат булып яшәү. Һинең ул максатың тормышка ашкан. Шугала шөкер Аллага. Юк, һин бесцельный кеше түгел. Һин көндәлек үзеңә куйган бәхетле, канагат кеше булам, позитив кеше булам дигән цель һинең бар тормышка бүтән. Һин һәм көн һәм шул бар битәһәң үзеңә куйган цельга. Нашлай. Мин шайтып күрәм. Минең өчен һин шундый теге мощный кеше, энергетический. И мин уйлайм, һин ислап та менә шу көн һәйин шу эшләгән адымдарың, кешеләргә позитив өләшеп, менә шундый ихлас булуың, ислап та ул күптәр өсөн баштарман барып йитерлек тә түгел. Чөнки һин үзеңдә вайтып уйлама. Мин бистәлеге шәт уйлама. Һин бик нык текәгәше һәм мин рәхмәт. Һәм һинең мен бүген һөйләшеп утырганга мин бик нык шатмын. Мин дә шатмын, рәхмәт. Һәм тагы да бер һорау. Конечно, немножко неуместно. Башкирская домохозяйка 10 елдан һуң. Надеюсь, что 10 елдан һуң мин также буду башкирская домохозяйка. Буду вести блог. Потому что меня блог алып барырга нык укшай, мен аны туктаткым килмәй. 10 елдан һуң да мин шул нидә күрәмен үземдә. Шул блогер, блог алып барам, башкирская домохозяйка. Шуннан һуң нимәкәй? Өләсәй булырга язһын меня. Шул Алла бирһә, шул имен һаулык бөтен гаиләбезгә, бөтәһенә лә исәнлек, һаулык. Шу 10 елдан ниме дип күрәм инде мин? Әдрәк картайганым инде шунда белән. Ниме дип күрәм? Әдрәк машина бар, может еще ла химергәнемдер, шулай күрәм үземдә. Может өләсәй булганымдыр. И һаман да шунда утырам, теге картайып, сенем бу теге дигән. Я 10 ел якын гына ул. Ул бер 50 елдан шулай булыр. 10 ел якын гына монда, якын гына килә. Мин шулай дип күрәм. Һаман да шул авылда яшәп ата бикән ти, үзендә. Мин прям үземдә әллә кайда күрмәйм се, почему-то. Әйтәм бит, мин алдан не загадываю вообще ла. Демәк, бүгенге көндәге тормышыңнан канагат кешең, шугал 10 елдан һуң тормышыңда әллә нимә дип үзгәрткән килмәй. Бүгенге көнең яхшы булгас, син 10 елдан да шулай булып калһын дигән уйдаһың. Әйе, мин нык канагатмын үземнең тормышымнан. Аллага шөкер. Минең вис һәйбәт, шулай дальше булһын, балаларым һау булһын, ирем һау булһын, самое главное. Шул инде. Тугандарым вис һау булһын, кустым, әсәем, атаем. Вис. Мин далеко в будущее никогда не заглядываю. Стараюсь жить сегодняшним днем, завтрашним, послезавтрашним, но не дальше. Шулай. Аңлашылды. Сынапта мына миңа нимә кызык, теге мин күп
Күп тренингтар, марафондар үткән кешемен. Мына күптәр үзләренә мына шулай состояниелә яшәргә максат куеп, өйрәнәләр шулай итеп теге борсылмайынса, үткәнде кайгыртмайынса, киләсәкте курыкмайынса, рәхәтләнеп бүгенге көннән яшәргә кеше күмәкләп кутаргансы акса түләп йөреп өйрәнә. Ә һин менә бүген уже беләһең һәм әлеге баягы теге секрет успеха дип әйтәләр дә инде. Быть довольным и благодарным сегодняшним днем. Димәк, һиндә ул уже бар. Наверное, теге миңа кызык инде, в чем же секрет успеха Миләүшәнең? Моны хәзер мин күрәм. Чөнки һин үзең менән үзеңнең тормышыңнан канәгать һәм шөкер дип, рәхмәт дип яшәй беләһең. Аллаһка шөкер. Шулай рәхәтләнеп яшәгәгез килә икән, менә шу Миләүшә белән өйрәнегез. Канәгатьлек без комплексов үзеңдә яратып һәм рәхмәтле булып, шөкер итеп, кайгырмайынса, курыкмайынса, бүгенге көнең менән Аллаһка шөкер мин бүген бар дип яшәргә лә яшәргә. Әйе, достар. И меня подписываться итегез. Я был. Аны обязательно. Мин бер бәләкәй генә И лайк куйырга бармактарга диелдемәгез. Так. Һәрбер кешенең үзенең ассоциация. Менә мин башкирская домохозяйка нинди хүзне нимәмен ассоциировать икән белгем килә. То есть мин хүз һәм һөйләм әйтәм, башка нинди хүз беренче килә, шуны әйтергә кирәк. Мин сагыштырып карыйм инде, бу бер эксперимент шунда. Ага, ярай. Хәзер иң беренче сорыйм. Так. Счастье это Дом, семья, шайту дим. Женщина должна Теплый и уютный быть. Хорошо. Чтобы мечты сбывались, Работать почему-то на ум приходит. ага, надо работать, да? Деньги для меня Благо. благо, ага. И меня вдохновляет Немекей вдохновляет икән. Блин. Үзе килә вдохновение. Весь вдохновляет. весь вдохновляет. Все, Что-то білмеймін даже. Определенный бір предмет жоқ, чтобы меня вдохновляет. Даже бына башқалай келмей бір нәмәлі. Тормош өзі вдохновляет. Әйе, тұрмыш өзі вдохновляет. Мен вообще қызық bütün нәмә. Мен яратам все новое. Все новое, интересное. А мына теге видеолар төшерергә, кызыклы шундай сюжеттар нәмәләргә вот на это вдохновение откуда? Кайдан уйлап табагыз? Ну, қайдан ойлап табам, яртыһын тип, әдірәген урдашам TikTok'та. Сын әйтәмен, алдашып отырмайым битімде өте. Шунын теге анекдоттар мен көбірек түшірім. Анекдоттар. Шул анекдоттарды қарап сығам да, и шул анекдоттарды түшірім. Шул. КВН'дан могу әдірәк алып переделать, теге юморескаларын енді. Қайбірді шул 20% Үзем уйлап тапқаны. 20% қана анаһын тоже ысының айтам. Қалғанын шул анекдоттардан черпайын инде. Башқұртсаға әйләндіріп, әдірәк переделывать деп, шайтып нейтам инде. Аңлашылды. Теге кәйф булмай, төшергө килмәй булган вакыттар бармы? Бар, конечно, мин робот түгел бит инде, булмай не. Кайф булмай икән, теге төшергө килмәй икән, мин төшермәйм бер нәмәлә. Мин стористан да югалам, пост алмайм, бер нәмәлә эшләмәйм. Вот. Кайф булһа, мин, значит, сториста, достар, біліп қойғыз. Әгер де мен сториста yok, значит, менің кайф yok. Или мен ауырғаным. Әйе, бұрашылай. Аңлашылды. Ә кәйфті көтәрер үшін бір әмә іштең, нисек? Ну, әйттем бейт, музыка включайттам, бей баштайм. Әйе, мен өзім кайф көтәрәм. Мына, тырышам енді, свежий воздухта жүріп кейхаң. На самом деле, прогулкаларны қиярдам етті. Баш прямо свежий болып кетті. Инстаграмдан баш қаңғыра бит ол. Қаңғырайы. Вообще мен даже иногда теге баш іштемей кетті. Мене қызым айтты, әсейті, мына бірі қорауда мене 20 мәртебе бердің дейді. Мен істемейм, все. Ысын шылай, мына ысын. Ол телефон прямо бүтін энергияны хура. Шунан соң мына тышқасыға біз скандинавский ходьба манеребіз. Мен вообще-то спортсмен, кім білмей. Шунан прямо рахат болып кетті башқа. Шунан соң неме керек? Музыка. Самый это кайф көтәрүсе, достар, это музыка. Демәк, үзеңдең теге, һинең кайфың нимә күтәрә икән беләһәң дә, шуның кулланаһың. Әйе, итәмди ашамлыктар. Әлбиттә. Ул это самый важный, унытканбыз без. Вот я согласна.
Манты, білмен, аша Аллаға шүкір. Еді адашы все. Биш бармақ. Биш бармақ да. Аша Мен біз баймақтан тейбеп келем аларды. Құстымын, апайымдар анда білменнен манты іш тейбаштадылар, иген тау тип. Шылардан тейбеп келем. Дәмлештедер бі? Дәмлештедер, урамдарына іштеп алдылар да сықшында іштедер. Вот молодцы. Иген тау баймақ біліп қойған. Вот молодцы. Біздің ежеде минутка интервью қараусылар арасында ошы эксклюзивный башкирский домохозяйканан футболка ойнатасақпыз. Интервьюны қарағыд, комментарийдар язығыд һәм хайлап алып арағыдан бірізге шын футболканы бөлә кетәбіз. Миләүші, әйді холст хинеке. Холст менеке. Хәдір я буду творить. Творить, вот творить. Мен, конечно, художник түгел. Не арайында бір енемеке, хәдір ядып қарайым тек. Олмаш, тотып бірім. Выдавливай. Оказывается, сәлем бөтәгізге лә худы, бөтәгізге лә отдельно ядыла екен. Мен шуны яңырақ білдім. Оят, конечно. Ысын әйтәм. Мен барыбырда миңа оқшай теге бірге ядылған. Шуға бірге ядамда қойм. Бір мәл, бөтәгізге лә тиген нейді, яңлыш бір харфін яңлыш қылғаным. Шунан танда комментарий яддылар. Анда бір теге 30-40 мың ядғандар, наверное. Анда екінші түрді худ келіп сыққан. Егер көңіл оғылады. Анда кештері естері кеткен. Нарышын жөде алды қалмады. Мен дурак түгілді уже нарышын алды отырға өте. Сәлем аңданың енді. Біздің футболка әзір. Миләүшә өзінің фирменный ядуын язды. Неме тип яздың? Сәлем бөтәгізгелі деп яздым. Потому что ол менің ярқын худым. Мен оны күнді қабатлайым. И хуған баш рисовать деп қойдым. Автопортретін ішлә. Бұл нық эксклюзив футболка. Ол бір қасанда болмайсақ. Шол текем көңілі интервью болды. Күліп, хәлім бөтті. Енді әйтелерді енді күлкі ғұмырды орнайды әтіп асынапта бірнесе елға ғұмырды бүгін орнайтқанмындыр. Зұр рахмат Миләүшә хиңә келгенің өсін. Асынлапта мен ойлайым, хин үлгі болырлық кіші. Бүгінгі күн менен өз тұрмышың менен қайнағат болып, рәхәтләніп яшау ул зур һөнәр асынлапта. Қарағыз, өрәнігіз, мына шулай дәртлі, ихлас, ызаламай яшәргә, бәхетле булырга була. Мен бүгінгі күнімді несе кетіп қайнағат өткерем деген сұрауға күнде жауап беріп. Зур рахмат хиңа келгенің өсін. Несіп бархың шулай болып қал. Ихласлығың бір вақытта бөтмәхін хиңа зур уңыштар, зур рекламный контракттар һәм һәр вақыт ішін қайнағатлық келтіріп көне тұрғын хиңа. Рахмат хиңа шулай болғаның өсін. Бұл сәскелер хиңа. Ой, рахмат. Қарағымды өнде сәскелер. Вообще меня даже ирим редко сізге бөлек етеді. Әлия, хиңа рахмат, сақырғаның өсін, бик қызықлы интервью өсін. Шул қатлы матур етіп, башқұртса хүйләшә. Әлия, мен ала деп хүйләшә білмейім. Дур рахмат, было очень-очень приятно. Бик көңілі өтті. Әңгәмә. Әңгәмә бұлай? Әңгәмә бұлай. Бик көңілі өтті әңгәмә Әлиямән. Рахмат, Әлия. Өзге рахмат. Хізгелі рахмат. Хау болығыз. How will